munsi rero nje kukwereka uburyo ushobora gukoresha internet ukuye kuri Htuner Plus ukayisharinga kuri machine yawe, ku buryo ushobora gukoresha iyi internet y'ubuntu kuri desktop yawe cyangwa se kuri computer yawe wibereye mu rugo kuri internet utaguze. Icy'ingenzi nuko ubukoresha Airtel. Usabwa ko ufite Airtel muri telefone yawe. So biragusaba rero gukurikira kugira ngo ubashe kumenya bikorwa bite. Icyambere nuko ugomba kuba ufite application yitwa Every Proxy muri telefone yawe. Iyi application rero niba nta bafite muri telefone yawe ngiye gukwereka uburyo ushobora kuyibona. Uzaza hano muri Play Store, urahabona hano muri Play Store. Nugera muri Play Store uzasachingamo iriya application yitwa Every Proxy uko nyikweretse. Numara kuyisacinga uyidownloadinga, numara kuyidownloadinga umaze kuyisavinga muri telefone yawe, urayibona hano ngewe iyi downloaded muri telefone yanjye, niyo mpamvu ntongera kurigwa nyi downloading. Ubwo ugenda muri Play Store uyidownloadinge ni Every Proxy, numara kuyidownloadinga uyinstall muri telefone yawe, numara kuyinstall ubundi ukurikiza amabwiriza. Kurikira rero ntucibwe. Iyo umaze kuyidownloadinga, so uza hano, iyo ugeze hano kuri Proxy, hano kuri Every Proxy urayibona hano. Kubera ko nge nyifitemo iri downloaded nayo bisaba ko wamaze kuinstall muri telefone yawe, uzayikanda. Numara kuyikanda urabona bahita bakubwira Every Proxy, ubwira https. Hano ugomba kubafunguye, ufata kano ka mbere ukafunguye. Iyo afunguye urabona hano bakwereka host, urabona host bagakwereka port akauta auto, hano ni 880. Hano urabona ni imibare. Uza hano muri control panel kuri machine yawe, ukaza hano kuri control panel. Iyo control panel imaze gufunguka, uza hano kuri internet option. Iyo ugeze hano kuri internet option urahakirika, noneho bakaguha iyi tableau. Ukaza hano kuri connection. Ugeze hano kuri connection umanuka hano hasi ahanditswe AN settings ukahakanda. So aha rero iyo umaze kuhakanda nta kindi ukora, wibuka ya mibare nanone twabonye hirya niyo uza kugira gute, niyo uza kuzuzamo. Okay, iyo ugeze aha rero nta kindi ukora, uhita ufata iyi mibare irimo hano, urabona iyi mibare iri hano 192.168.137.278. Iyi mibare niyo uza ugashyiramo, ni 192.168.27.28. So iyo umaze kwishyiramo ugarukira hano hari point iyo hirya ukayihorera. Wagera hano ukarekera ugashyiramo 80.808. hari n'igihe biba ngombwa ugashyiramo ya 80, nabyo birashoboka, ariko uyu munsi reka dukoreshe 80. So iyo umaze kubishyiramo ukanda okay. Iyo umaze gukanda okay, then umanuka hano ucyemeza. Iyo umaze kwemeza rero urabona hano internet igizite, internet irimo irakora. Ishaka kuvuga ko ubu niba tuyisharinze dushobora gutangira kugira gute, dushobora gutangira kuyikoresha. Okay, reka rero nkwereke ko iyi internet irimo irakora. Iyo rero umaze kuyiconnecta nta kindi bidukurikizaho, uhita bagira kugira ngo bibone. Urabona ko hano ndimo ndayikoresha, ubona ko ndimo ndayikoresha, ni telefone yanjye na connect. Uhita
kugira ngo bibone kwirimo irakora. urabona ko internet yacu irimo irakora. So akantu rero nagira ngo nkwibutse ni kamwe, iyo umaze kuyikoresha yumvikane neza, iyo umaze kuyikoresha nta kindi ukora, wibuka kugaruka hano muri control panel, ukaza hano muri internet option, ukaza ahangaha muri connection, ukaza hano muri LAN settings, noneho iyi mibare ukayikuramo. Wamara kuyikuramo ugakanda OK, hano ukemeza, niho ubu bikemuye neza. Yikoreshe, numara kuyikoresha wibuke nanone mu gihe utakikoresha wibuke gukuramo iriya mibare kugira ngo mashine yawe ikomeze ikore nk'uko byari bisanzwe. OK, ndabashimiye rero, caho nawe utaha, kandi ndakwibutsa gukora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo video zacu zigeze kugereraho ku gihe, wibuke gukora kuri notification.